Miss Tekelangjun adaitel kacipai dun wek ji apan nalihin pen koson si ngata Genu cipaklang nangko. Ni Qustion kan lo Karbi anglong pen YouTubers kaje thang nai pulote kuma subscribe today. Good evening, contestant number 10. What would you like to answer in Karbi or English? Karbi. Pirthe ke palir seng jia phan nali kopia keng kam sing sejor pon. Chorolo sir, niliphan la son Karju ke thala jai megalo niliphan la puson na Karju Nili la pirthe alo ke palir seng jia phan pulotante nililin ki thana tek penke pirthe lir seng nanji la pen Can you repeat me once again? Yes. So what steps would you like to take to make our art, our mother art greener? Pirthe alo kilir seng nanji pulotante laki isi environment la prakit kinanji la pente Pengpi pengpran la ta isi ki palir seng jia khalo la pen Contestant number 5 to win the title of Miss Tekelangjun. I will repeat it. How will you display yourself to win the title of Miss Tekelangjun? Karbi pen puri tupo Miss Tekelangjun adaitel kacipai dun wek ji apan nalihin pen koson si ngata Genu cipaklang nangko. Chorolo ke hai la bangsa bu thak niliphan na Karju ponako Karbi atun ke je putimo do di soal to kerai kong pipi kan ke hai nasi ni Qustion ke la nali lut Karbi pi kaci ku la pe ba pa ka je tha ahu ko an ni kan sambo la pe ku pi aso ke do sinang ni kan sam ke do on there no Karbi phan ini singkolo nasi bahan dan thang lain sampai ini Karbi itu athema bahan Karju ini kali thang don Karbi itu tak isi ini yang dunia asal nasi ini Karbi itu kan ekor thank you. Good evening, contestant number 6. Good evening, sir. How are you? I'm fine. You're fine. Yes. Are you ready for the question? Yes, I'm ready. Okay. What have you learned from the pandemic, COVID pandemic? Thank you so much, sir, for asking me this question. I have learned a lot of things during the pandemic. I have learned yet a lot of benefit by discovering the modern technology. With the help of the small computer, we have learned
We throw all the dirty things in our surroundings. This is the reason why we are facing COVID-19. And thank you so much. And I'm going to conclude my speech up to here. Thank you. Hello, contestant number 7. Hello, Miss. You look beautiful in blue. Thank you. So tell me, in which language would you like to answer? I would like to answer in Karbi. Karbi. Okay, so listen to the question carefully, okay? Ili tumadet along di judul AP lagi sungke, cupang liam mate corruption hello. Lasi jong sinali. Isi along rialong inut saiki ketemandet pulote nang lila song kisung kipajok dia tuar kosong si klem ponji. Turulo nili pala puson alang sini Karju ponpo. Jong si nili pan inut saiki kete nang kibak pen lapen kacopang lim asai diklema tu pan jong si nili saiki kete arpuni pilo polotante nili aprensi banje isi aron si dipon kangtu lapen lang copang lim dek te copang lim makami klema tu mapan nili isi aron kasalam pen alang itumhan kang sai tapadu ponji. Thank you. Ni Qustion kan halo. Karbi anglong pen YouTubers kaje thang nai pulote komat lo lake muka bikiat di. Kalima kala. Nasi ni Qustion make nangli inut Karbi YouTubers ceman pen kubipia son la pen kubia potaksi Karbi ara thang paklang jin ha. Terus dari ini kalau pesan Qustion Karju apa? Ni Jongsi YouTuber ceman punya tangki ni Karbi Purkimo alam si retarded si ini kan pakang poning tu lapen non owe kimia tumapan ini kan terang kita koson si terang kita jima koson si hon kijeng jima lapen koson si Cantik mah. Question number 9. hello sir Karbi ben ma mate English ben la. Karbi pen Karbi ben di. Mo ari si nali tane inut uso apa ceman lote nali koson pensi nali su han pari ponpo. terus sir bangso asiji kalam thene Karju bonapot inut oso apa ceman lata kisoi kiri kali oso apa ceman inut oso apa ceman la adu tepi lapen oso akan kithan ke pare lapen apran si behave pen ama ham take that pen than pare apia ko than pare si lo pasari nanji lapen lo take that philo bote inut ne sana bapu mananji lapen me thang abe la pan brai ko nanji lapen me thang aso pan than pare nanji cholo. Thank you. Hello, contestant number 11. Hello, Miss. Okay, choose your language. Karbi or English? Karbi. Okay. So tell me, nang li pay po kang hon pen nang li ko anan li kilong, la pen ko anan li kilong lino. Tan ta. Hello, Miss. Nang li ni pala ko sa la Qustion ng Karju po. Pai po asumar punching home pi lapen ali tadopi kecari yang nak kusitame nang humunti lapen ingin kihanga ali nak kusitame nang humunti pai poke ni kate ne dame naya abang ni bangkulo pai pole jongsi itu malonga be pulote itu labang sopir kita dame akitu akisung bensin ini tum donang po
Pai po si Tami, hindi tumalong at so nanti dudula po si Tami. Alam ito man si Tami akiro, kilo, lapen. Pai po, ito tumalong si Duke. Ini tuh apa nang tangon pick up? Thank you. Nanti panang di nanti jawab bersama so Qustion yang harus diputar. Nanti di jadi soalnya lamontan kaki kisah. Nasi di Qustion ni lah tu. Hingga di soalnya nanti kupi kusola jakong bagi soalnya. Hingga di soalnya nanti kupi kusola jakong bagi soalnya. Room channel lah, segala channel. Good evening, Contestant number 17. Okay. What's your opinion about online dating? For example, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Okay. Nangin dan online dating mati WhatsApp, Facebook, Ibu Alorben, ni kedok buhat ini mati hari ini. Good evening, contestant number 18. Good evening, sir. How are you? I'm fine. Fine. Nervous? No. Stay calm, okay? What would you like to give your answer in English or Karbi? I would like to answer in Karbi. So our low plan passing through Japan. OPPC claim for Nanji. Solo tumpati perjiapan apran sike cimulunglah nanti lapen solo tum kacari kantu yang atu ke kenang sor kasi nilihin pen solo tum sitame laang tu se kibihek penatumapan kita pare perjiapan nasi solo tum kipapran ke kenang sor akan tu yang dari kecari ke kenang sor. Thank you. Good evening, contestant number 19. Denise, you would like to answer Karbi? Karbi, ano kicau itu lagi? Kapag hanjir pa, koso abini kasi nang hikiplan si kanto nang hikiplan na masinita. Karbi, ano? Kailangan din kipatid hanji lagi. Methang kaki mata dipaklar mati hijri dalam kita karir jadi langsung kaki kita methang yang putih cemata putih getir ahormu kiwari dentisi ni
Timki. Kerti kusijetan Genu. Masih ini Adia Ripin Matule Namsirame Kiter Dipakarkan di media pansi Mata Nangkong Kardom. Thank you. Question number 31. Yes, sir. My question for you is, if you are given the responsibilities of leadership during crisis, how will you lead them? Karbi Kanpo, Hai Isu Mahun Nalipan, Jabarbu, leader, Arpunan Patko, Lote, Kosong Si, Labang Suasai, Klemponpo. Repeat me my question. Karbi Jalama, Hai Isu Mahun Nalipan, Jabarbu, Mate leader, Arpunan Patko, Lote, Kosong Si, Labang Suasai, Klemponpo, Mate Jabarbu. Militan Lapuson Arpunan Lapu Kante Kimisensi Kasi Militan Poliko Laperakang kita Sumpunje Kasi Militan Poliko Lape Audience room dari kita atas sana. Nanti untuk enjoy Okay, I will repeat again. Hai Isu Mahun Nalipan, leader Arpun Napako Pulutante, Kosong Si Nangli, Jabarbu. Thank you. Karbi Atunke Si Pultimodo, Di Soal Tong Kerai Kong Pipi Karbi Kerai. Nasi Nili Qustion kira oh, Nali Nut Karbi Pi Kasih Kula Pen, Parapan Kajahan Ahud Kohan Dengan Sambo, Lapen Kupi Ason Kedusin yang Li Dengan Sam Kedul. On that note. Hello, sir. This is Karbi P. Lapen Banghandet Han Nili Karbi P. Listing something. Atemo Ili Karbi Atunta Karbi Pandili Singhodo Nasi Banghandet Han Dining something. Ili Karbi P. Atemo Bangan Karju Ili Karbi Pangun Karbi P. Puta Isi Ili Yang Jumio Asan Nasi Ili Karbi P. Bukan Rekopon. Thank you. Good evening, contestant number 22, Kardom. You look really gorgeous tonight, and I want to tell you one thing, okay? When I was crowned as Miss Tekelangjun 2019, I wore the same color, white and blue. So you look very good. So you would like to answer in Karbi English? Okay, so listen to the question carefully, okay? Because you're the last contestant, and I think you're a little bit nervous also. So please don't be nervous. I'm going to ask you a very simple question, okay? So answer it very sweetly, and if you can answer in the simplest way, that will be very good. So my question is, Botor bukan kasilarke, hengpi hengprang idolo kusipu. Labarko hak nang hinten rapan kosong kalung. I will repeat. Botor bukan kasilarke, hengpi hengprang idolo kusipu. Labarko hak nang hinten rapan kosong kalung.
In copyright, motor bukan kasi larki, hindi hengprang idopon lo bisipo. Laban sa paghangan ni Hinten, rabatan o sa paghangan. Ako no, motor bukan kasi larki, hindi hengprang o. Kido ako no, hindi hengprang. Hindi hengprang le, abilo burudanti. Munit, kote koso, sarong ay no, atumsi dami,